Hato ke Israel ka kuak ban penyap ya unoi lambah klidu jong ke Iran. Ayatollah Ali Khamenei, Menteri Rang Bakdu jong ke Israel Benjamin Netanyahu. Lesiu keliang ya ke Iran namar ke syak thombor spa teli kinamding ha ke shitrik jong narisau. Hadin ke hertma jong ke Israel ya ke Iran lasam ya kedur na ke PMO ke bapen ya Menteri Rang Bakdu kari Benjamin Netanyahu ha ke kenduk bat Menteri Kampok ying kari bat ki he ke IDF ha ke wei ke bunker kat kum ke tip na kita long kubor laong bakene ke bunker kadai jong ke kitem sipai jong ke Kirya ha Tel Aviv. Langit bakasin jam ka babut jong ke Israel kalak ban long ban thambor ya unong lambah klidu jong ke Iran Ayatollah Ali Khamenei bat ke Israel mentah kadang pengkrek ban thambor ya kinong lam jong ke Iran hadin ke Hamas bat ke Hezbollah hakum kene ke cinglong jiman Ayatollah Ali Khamenei ulak ban long utong uban but jong ke Israel